Pemirsa megoak-goakan dados silih tunggil jantre tradisional saking desa Panji Buleleng. Sane nyeritayang indik strategi perang Ki Barak Panji Sakti. Ritat kala nyerang Blambangan antuk ngawi gunayang formasi kedis goa. Cerita inucap kedulurin saking strategi perang Raja Buleleng Ki Barak Panji Sakti, ritat kala ngerejek Blambangan. Pasukan ide skadi kedis goa kering sejerone ngawenang musuh, wusan mawali raris kelimbakang dados jantre tradisional sani kelokta meguak-guakan, sani pina ke Cina, untuk nyinggihang turun maning lestariang kepuruan kepalawanan Ki Barak Panji Sakti. Dersta inucap nadunang kelompok saling megisi, kelompok goak pacang maut sahe ngejok ikuh lawan. Meguak-guakan nenten wanta dados jantre, nanging taler sepisanan nincapang pesikian miwang lestariang budaya. Ring sejeroning mikelengin keperluan kepalawanan Ki Barak Panji Sakti, sahe cinang lestariang budaya, jantre tradisional kata kesolang ring parikrama seni budaya oleh kelompok seni, saking desa Panji, kecamatan Sukasada Buleleng. Om Santi, Santi, Santi. Oh. Yasri Yuli, Bali TV.